Ni inkuru ibabaje yateye abantu ubwoba, ni inkuru yasakaye ku rubuga rwa TikTok, YouTube, ku mbuga zigiye zitandukanye, ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu musore muramuzi mu gukora ibintu bisekeje, mu gukora ibintu biteye amaseka cyane. Ni umwe mu ba content creator bari bakomeye mu gihugu cya Nigeria, ariko amakuru uyu munsi niho twakiriye inkuru itari nziza twasomye ku rubuga rwa Instagram. Twaje kubona yuko uyu musore yaje kwitaba Imana, ndetse no ku zindi mbuga zigiye zitandukanye nka TikTok baje kubishyira live, ndetse no kuri radiyo ya Nigeria babivugaho kabisa, bavuga yuko uyu musore yaje kwitaba Imana akoze impanuka mu modoka kabisa, aho yari arimo gushutinga bakaza kumugonga kabisa. Reka ibindi tuzabisobanura ejo. Iyi nkuru navuze ati ndeke kuyirana, inze kuyubahiriza gatanu ku kandi.